girl. Nem pachila. Man. Praise God. Kulo kaksakin God kapela tigin ngan mui komin mui pe kaksakin God. La wala kaksin God tuo tenwo. Kasamit. Ating interest kal tagay ke au al Gustavo. Singal chitafo pang nakapat tagan wiko was nga. The York layin kadin temo siya. Make sure we are in the same mode. We beproy. Malorela ke mat nakiwalas ko siya metigat taga wiko was ke pelching. Ale York na pa mainan sa monyak. Kadin akfalat chikat ke main siya wumay lesin na siya skat liat na pa kalam mainan kadinash ke. Metlalal fungi metlan kat wana kitak simak taga usina siya ke mantiana misengeng. Duto mo de tolu fasngalon ko singalit ko sakalan mi. Paypal na kaywa nang orekma kin me leng ma kaling mata. Fak akalan mi paypal na kaywa utaka kengon lan kat. Asbe in luti in kai in aksuwosye in aketeya ma suwohs na sin mwet. The mwetlan God in suwosna. Akola fall na ke orekma wo na kayo. Kaslan God pa. Taga ke ngon mo. Panga kita si makadataga shock pa na kain we pa na siyam singalya. Fos itkos na kay singal tolu siya kadataga pa na alu lashkel. Kat eving ko wasli mak waking tu span na fara mantiani ke siyan tangal pa na mainan tat ngala ko inu siya kita si mga retalangin ang tana phone na ma siya kadash kanin na ke si fe yok ke wik na phone siya kaslan God God's words na nga taka na ke alun ke len mi siya tana kaslan God fa mo pwaye na vin kom kas li ke kaslan Englishan kasing nila no God's word is truth. God's word is truth. Na vin kom som li leng mata siya papal mata nata siya na kasimay wona ke sistal kasima wona ke perfection. God's word is perfect. Kasima fal na ke perfect ke leng mata siya pa suwosna. Nara topic last ke kosalan ministry lo was pa kaslan God suwosna. Manikaya akalama kaslan God pwaye. God's word is truth. Fun. Na masima kasing this standard lesson commentary usiya na ke topic kasyan rising pa God's word is perfect. Nara kas ko sa mga katsumbusi pa mata nata sa akalam mo kaslan God suwosna. Kaslan God suwosna. God's word is perfect pa si felash na misenya. Si fel na phone siya which ba God's words. Kaslan God. Nagatliye kunokon ke Monday, Tuesday, Wednesday na kaslan God pa usye me luti. Kaslan God pa me kaikot. Kaslan God pa me aksuwosye God. Kaslan God pa me aketeya suwohs. Pangan oye si makadinda kalina ke unichemet katash kanga. Unichemet apa me our God and the Holy Scripture. Our God and the Scripture. Katlar kasmatal. Katlar Ma Simusla matal.
Lasit ben na flok na ke machigat fakya mandia. Koto na phone chinge akalami mo enduring beliefs of the church. Enduring beliefs of the church. La lalfuniko lan church. Komen long machingan ke December, January, February. It take la machingan. The unit chemit magadashkangan our God and the Holy Scripture. Katlash Ma Simusla matal. Ek la machingan men. Tari December ka chuan na ke unit atlu. Na si fena phone chemit ke license lash mit imit ngan pa me kaslan God. God's word. Nakatagi kwe ya mantini ke sette na machine ka tata ka usye. Si fashion na machine pa God's word is perfect. Kaslan God suwosna. Kita siya pangaral de la tarye. Do tomo de tolu for singalon ko singalit kos. Na may reach las na machine na ke alu lasha siya akkalami alu netawi lasha pa me fosit kos ni ke singal dolu ke siam singal liya. Pagkatata ka alu gun. Kaslan God in gaskat. As you been of a look le inan ke proy lasha na nak na yok siya wik na phone siya pa me. Keep the word of scripture and they will keep you. Paan kas merge siya. Na nak na phone siya wik siya pa me. Keep the word of scripture and they will keep you. Shukya kas ke Ma Simusla natali shukko. Kaslan kat pagadash kem siya. Kat fak mange insi bakas magangat kadin kalya wik siya kaslan kat paina kadin na impel na kayo. Tingin tres ka lada ka tukun proy siya lash nga. Nang siya kat na phone na proy pasya ke yok ta kadin proy ta kaslan kat pa inash. Kaslan kat. Mata ka ke uta ka ke ngan kat makain pa kadin orekma makain te project lan mai te ouiyen lan mai o mau ta ka ke ngan kat na witat na manas metlas ko sai kat proy ke machine Papa katalle sui 20 gom. Ke pel si kom si besin na siya smit ko sa inget na sume 20 gom. In-acknowledge kom la wangan kat wana kom. Kom kat moul si fan na lash. Wangan na pay makain daga metigi kom. Ka mwet kain taga metigi kom, ka wangan na pa makain taga tukum, ka mwet taga tukum, kom sovereign, kom infinite, kom then unlimited na ka time and space, when kom ba creator lan managawa, in ka siya fela, kom sham, ke kas moul lom, orala, ke lan met ak kalom, mana kay wash yun e mana kay wan ka siya fella kung kan contain in the palm of your hand. Oh, creation lom papa sham gain. In ka siya sa ato sham gain. Mana kay wakat liye fin fel ching sham kun wala na lom. Kalo malan metlong. Ayok tigi na kayo. Kahs makom mong yang nage, usye ke Genesis nage reflection. Reveal la siya kom, e meke na lom. Argat pang na siyong gepel singe. Ito la katikay nito, hakwak lom ne, kenangan no, mikas katla. El makay na bakain reveal.
mawala na lom, matagal ke kas moul. God the Holy Spirit, the third person in the triune God. When Jesus Christ ilakalim me, ke son sa tatulu, fostolu na kin mekor. Truly, truly, I say again, unless one is born again, el kan ilyak na getok shalan God. Aragat taga liye, kita kisima kumusay na kas makinyagat la. The Metlan God. In suwosna. Akola fall. Na ke orekma won na kayo. Papa namnas wikat. Eshin na shish. Kai siye. Metlom finan ko siya ke pelching. Mapwaye lom makin. Suwos lom. Akte na shish pweng mo si mataga. Element akos ma. Sam kinyak ke. Siye korin sapta. Singan mekos. Crucifixion. Death, burial, resurrection ng Lamb Jesus Christ, pausye fon na masih makatasyang kadin alildiin na pa lang si kaulom na siya kay si akalemiya, fakumya, alis suwos kalim, get Genesis na Revelation. Kumtagain mo likat, makipakutin yoklom, lang si kaulom na sinfelo na kayo. Wala na John 3:16 na kalim. Ako mulayla, na silos na kayo sa lalalfungi kom to your son Jesus if a temisya if a haze mo mapat layla ka din faksarin kom ipatsin lalalfungi kas mo lom la kung faithful in managawa litikat faithfulness lom na kaya layla lom mamsang na sila Ephraim taka na na kaya fon la kaya when na tong Jesus Christ kat matayin siya kaya spend lang ka lang pakutan yok lom na sinmet ko siya. Kung siya na follow ka, katinli orator sila met ko siya ng tricycle lang ka, itak na siya, hakol na. Nakita ka lang lang. Imet patla. Papa ako lang siya nga, tagalag kyan lang. Kasi ito sungan mekos. Foslong dolo. Nake mai tama kate si vingatte flok nake akwaklong nas papa floking got ke belching to kadin si beliek na pa kas moldom ma na shish akalemye aketeya inkianikin nangos ko fun to ke kas moldom papa na shish Sham singal year for sit course na get singal dolu kading galam ke. La kaslom life-giving instructions. Na sinmetlom na kayo. Kadin ito la fail yulan kaslom. It's enduring one shafla year. Ay yokshupe na kayo wape. Kading galam ke la trustworthy lan kaslom. When kum kaslom kung faithful na kaya makumfa ko moral when ako makalim mi ke Genesis 3:15 tako kat kalim ke mi siya moulyak ng lim then kanaus na mi siya makuluk na kayo walang fel ragat pang na siyong kaksikin kumbab kat kulong malap ke belching na nas fashlash in moul siya in tako ke kalim matako in aksuwosye God. Ke Genesis na ke Revelation. Okay na. Hindi akwak lan mwet ay nakwak ma tako. Ke ngan loming kat kay sien pengkat. Katin mataan na yurumin pel na kayo. Lalal funiko. Kat proy ke matlash na kayo wako siya. Place kat. Taka din syukkom ke Kahs pwaye lum makain. Siya tako ke lang mata makumeshi na shish na sinmet mata losh kat kulong malap na siyong tiepe malga na improy ke taka shishiksayanan ko siya met na gaywa met lalal fung yung cross around the world the body of Christ
church ituku. Remain as Christian, proclaim la Jesus pain kanigin moul so fun. Eldagan moligatla. It's all about soul winning. The program, the oya, the fashion, amay tayo ka na kaya moul singingin. Metigi batla. Ka true kaksikun baba. Bro, la lalfungikom. La koshay online ministry ko makiya pel singe. Kat nakawanda ka na kaya moula la. Wala na kumsang na siya. Ordo. Tricycle check. Kat bro, kaksikun kom. Usop managayawa. Kaya Jesus sa matlang ulas kat bro. Amen. Amen. Kulo malap. Kaya bro, lang mat na kayo mo. Manayok pa kada taga. Tram kin. Para kada sang pelching eh. Nasil. Tamil tricycle. Orator tricycle check. Tanta ko. Akay kat kayo. Kada sang pelo nasil. Kulo malap. Kaya lang mat na kayo. Kaksingat yung moulash kewa, duwa na suwos, kalenwo, and makosaswan. Manakilin ko na kayo, matagawutsak kipelsinge, inwigatyang, akilin tagaluman, tamlel stinsen wakik, lumalap ki arsluman, wikumyang tamdel frolain, kayfes, tamdel bet O.C. Thompson, an akilin kumbe, leis makena, duwo penasyon, kulagit tagaluman, Tigin Makil, nga nakilin ko every Sunday. Tamle Lambert Jackson, duwa benchum, kulamalap. Paksigin kat pegi tagaluman pe, tigin ballin Jack. Ay pe, tigin isue George Philip, kulamalap ki tagapeluman. Nga mapangimit ma, supasyak pasaki pesingi, ki me, astas ki taganilas misingi. Nangan kain, wimat si wiyagingi, in kaksakin kat, kulo malap ki prailal ma kat lipsala. Kosmine lipsana ki prailalo. Siye mamal sham kun ka nasingkat ki prailala pa. Pangapapal mata sima, el refer na ki papal mata singa. Na kat pineloang naketa na asma itaklaliki na ki lengsa si sima asmi singa. Siya tagata erelak kay roof na yok siya na sikum baka dito ka besamram kayo. Kikata belsumla kata samram ki toko siyain ka siya o toko siyalan ka ata. Na Kingdom of Heaven singe toko siyain ka siya o singe isus na petlem niki sumsipripiyak sima korin singal mikos sima tamalipan at praebe kaya aske. Tokshalan ka singe Alpha Omega, all domain, any worldly domain under his feet. La government ka movement for kya. Nara taka na sikum, kikat taka nagikastan ka at misingi I get it. Kadala na aski molin metlasha. Molin metlasha rakat ANC kat wiwi met. Narageta taka ngan ganda ka pe we shamram kun si teslonikal mekosh. Faslong dolu singe. Katasi was take it very personally. Yok nan sinmet ko lashkialu. Tarakta wangan sinmet ko lanalu ay molialakum. Kastan gat pa molikat leo. Pange masi was pwaye sima kadinan sum na keo. Na finash masi te fast fall na ke makastan gata fact. Kat pan la mo ita nag-iungay. Nara kate ANC nage affiliation allegiance slash nag-ialu. O masing ako minanas kaya ba? Forla. Orela kapaswa walas na sin Jesus Christ. Meto tolo longol sa tatolo fasto fakla. El fact forla lagi makuluklovos tatoksalan kasao apkaran me. Meto ako, fascingalit ko fact mo, in pel se me,
Chisasin tawag fakak luti la loinge. For laliki makulu. Lowos, tatoksalan gisawap karan me. Kusaya online ministry, sense of urgency singe. Takay nakkalimila. Kadalana ngos lagi malan fela mi singe. Nara mama met kulas ke church nge. For example, ininain forlogen gat me na ke oasr si makadita ke moul la si kana glory singe. Katila matayin siya wumum singe. Yang angaw sumla kat pakafak weli na yan. Anat litin kat. Mafurat fumayin may siya wangin kampas lao. Nara nga ko minitala citizenship la kumasin ka siya. Ora lemil fakki medoit ka singal tolu ma utyak ke matan bot asik shik. Mayin matan bot na in hela shale. En genek na kya fushesh. E pasbet fashke. Kayan mo ito efin ang efal efin de malan kat efal na de patat na naging falfalin mise. Malan kat mas was pailan kat pafakla efan na matan pot na ke moula ashik. En genek na kaya upe. E pa na mit konak. Narata ka na si kum gadin leksyon loang na kela. Kange mata ngal kinalula ka. Ngalkun met kolla ko efin tafong le matalara megatero kada wipen up tatyang na ke foundation la koma nga komen na kadin lo ako ilakat masafa kya megat tu feo kikasan gat ko na si kumavakla kimainge katay na may chalong gas laginge e akos Ilana simutlal met siya masailom silfin yot ka. Na afo kakle en vela shonoti e ingat dame arle na upe na fin lomse na lomse tiyan ay kori. Mayan masayak fin yot ka. Nga komen na nantuke pway lang kikaslan gat. Katte we at we mameta mayan ilal wiyalo singi ilal fakanga ilapa pasta laka. Kung finale keli la pasta si lo molikomle u kwel malem si long la mel faka li la mel si la pella na keo. That's the spirit. Fakla katay na may long gas laging etiakos ilona si mit lalfon sama say lom silvin poka kaya fa kakle en fella shonoti ingat dami arle na upe na finlomo, na lom siya ikori, e masala na pwaye. The kingdom of heaven is at hand. Mga ito ka na sikum ka din leksyon loang na ke. Para chon, kikata ka luti ke wik ngel fakla, nga pan genek, siya sila pokola fak, nga pan genek, e pwaye, e moul, wangan mat somner in baba, fintiya ke nga. Johnny la be fakke saptes nga lagar foslonit kashma nga fulie Mr. Euros Mr. Laksivena pa esot to suwos ngati esot ana ke fella esot nikmet forsch nga katoas oye ben nimit syangen mga takay nakalim yun na shish la fin ma si tafung le kattewi som na ke nara kita mlali panil daga praikun la mesira katta confuse ya masilan kat nge may nga ta samsam kun pegi katta samam ke sam nge na inda ka na sikom finas pa pal singa sium komikasla ni si testonikaal me kos longol dolo kom compare na ki pa pal simasimla pa pal matal e ma sima color shuklangan brown singa Side sonikal me garslong dolu fakla katlan misnalan sifena akmatalye ko sin mana kewa. Karanganeng manuwos panag spirit. Nan ko was pa personality slasha. Munuwos pa manos. In wangan meta kelem las Jesus Christ eldako. Na kumsum compare nagi
leng sa singen. Fakla kat siya si Mr. na siya lanak matalye ko in mana kewa. E karangan moul was na nganu was spirit and manu was body. Itakle si makangan. Dan wangen mata was kishik milan lemla Jesus Christ. Dan in wangen mata was kishik milan lemla Jesus Christ. Na pasi sa nga fakla kita ka Jehova nagata ka langas mange ti mataki mama kas lan ka ta faka. Nagate usya ngayon na sinwet ma kat shepherd Trichotomy singe, spirit singe, manuwos, the most holy of holy, mercy seat of Christ pangan, yung kapur. Fact mo me, living water. And si mat worship, and si mat pray we. Malal fung ilasha, finjak lasha, God revere like kat matal si. Matal, matal, matal. Ay siya on gosh, pastolu. Fakya ako salkos, matal, matal, matal. Trichotomy singale yokshipe. Masyak lungan pa soul, non-gawos, pa personality. Kataga samra may kaya ka showbread, candle, altar of incense, holy of holy abangan, psychology. Wangan you're in animal mga singan. Or katit papal fact po, kat may we have dominion over Maurakrako. When wangan imagination lalos, wangan conscience lalos, wangan reasoning lalos, wangan memory ka affection lalos. Namunuwas, flesh, pakatlong, katliye, katngok, katpala, kanin mga. Yokshipe ka din ka, samsam kin mga inka samsam kin lab, ka, katkain, carelessly, langas na mga naki, na naklasya, matnan ka kaya. Na panangaray na katinali, diyang ouiyen makatarangin ka inda ka, diyang mamakastan ka ta kaliminasya. Nakikata ka siya naman nakisyam misingi, nakimalutut misingi. Ngano siya kata shik background nakisyam. Nara, kikata ka nga, and si mga kita ka kaya pa, fakla, all scripture is profitable for instruction. Yokshibe yanda ka lan kaslan gata pa shamanyak leng luo siya pangaw singi. Kileng mata siya fakt mo payapal na kewa daka kingan lan gat. Yoshibe luti inkai aksuwosye en aketeya ma suwohs na sinwet. Leng sa singi fakt mo mas na kewa daka kingan lan gat. Oasr luti pwaye inkai aksuwosye aketeya ouiyen moul suwohs. Som nanakmask kapsha mange loang nake moul lo ma moul la kapange kadinan loang liye mapailan kadin daga na shish mayen scripture end product si makatashkenge el indefectible. It cannot be broken. Para John and fact John singal fastong mekos ma katitala ma fakek in Ma Simusla o bayna nituk. E katil pangon met ingen kat aok met makaslala daydakyang nasi. Katinan daw orekma Ma Simusla matal. Manakpe Ma Simusla siya. El kaven so nagipanography be ma. Naragata ka naki katsamram ki siyamo arena si matashkenge yada katsamram ki human experience. Narakasin siyam nga kum na singat. Ba aten supon saksinge nilang. Kung minsama ki sokas, siyam ki relationship, kapashtas ni sinmaita, pa horizontal singe. Napanangara, kat findi na ki sokas, siyam ki ouiyen papelan ki masaplan mosisye. Masapse ni kelime kosh kat na singat. On kosh ni kisinga maddariti relationship lasta sinweta. Nikom akmas, nikom gosho, nikom buchapas. Pangan relationship niya.
Na kat na sinkat, kadin de iska de nakatsyaye. So kat ka shamram syam nge. Poherik puk pa shamram genge. Pa la ash puk le mekos madel ma poetry ka book ma ushi ka stal met. Na collection nge kat ke soap Sam Sokas Iglesiastis onla Solomon. Elusia na shesh collection ke Sam nge ke human experience nge. Tayo li plusya orekma ganyak nge pa tihilim kalme pa praise songs kaksyak onin kaksyak. Nakimat creek nge dal nga stadal mo salmoy kalman pa on ma kumorekma kan instrument, string instrument, nagkikita harp mange, ingayon sang atola. Nara, kadefinsom pepal sasyan orekma sifas longul, kafin luk longolakos fasang alakos. Kadeli shamanyak shamrom madaga collection syam orekma ganyak ne. Syam orekma ganyak peke sinikoke. Christian New Testament nge, dalon kun, para pole kan fakke, saptatolish ngalon mo leila kaswula Christ inanin ko spell na kaywa kosinarla na lalmet mwet luti sinsin gaken sisinsi kosin on gaken Sam onin kaksak on matal alalal na sinkat kenchekulo James fakke James megosh ngalolimo finash mwedin maslosya archin ongaye elinen pray Finash mwet syengan, elinan on ki onin kaksyak. Napangasi, shipeyok matakakeo. Nara kikataka na syam nga, kataka na asyam shivuklam ngawul. Shivuklam ngawul singa kung flokla, buklal me, kipesima noa enda sa tapan personota. Shivuklam ngawul singa kumeliya gepe. Nara akalamiyakla, asyam itngal doluma David el author ke. Syam tolu, akos tumikos na kaya, syam singal lu, fala na tol ngol luo, syam tol ngol akos, fala na angal siye, syam lam ngal siye, fala na ngol limekos, syam on ngol akos na kaya ngawul, al ngalon kos, syuk siye, syuk tolu, syuk akos na syuk singawul, syuk singal luo, syuk tol ngol akos, syuk tol ngol siye, syuk tol ngol tolu, syuk tol ngol alkos, syuk angal limekos. Na konfinlit, syuk angal mikos syangan, kung syuk angal mikos, syuk angalon kos niki, syuk lam nga ul, pangan samin halal, dahil mo, unin kaksyak hallelujah, falok ke shoa kum yakun ngan, utyak falok na kitempo laki, me inging sukuha na sayon, kumon kun unin halal ngan. Syam syuk lam nga ul, usya na sikum lakat kan rikmagan string instrument. Sisin other nga bahasa, El Pacific Choir lal David finan Jerusalem. Asyam singa luo pa El Simusla. Syam lam ngal basako. Itngal tolo, itngal akos, itngal mekos ngal tolo. Natalik na alkora nga masingol del Simusla. Syam ngal luo, ang ngalakos ngal ya, al ngalakos ngal limekos ngal itkos. Lugasin syam nga simla sil Solomon. Syam itngal luo, syam syuk long itkos. So ko sim na siya etan, pasamal nga liya. Eman el sumastas ko siyam nga, pasamal nga lalkos. Siyam sa kumamatay may sim na siya Moses, pasam niya nga un. Siyam sa kumain bakal niya na si kumla, lusen mo lakomo, payait nga un. Kat kansyonal nga un liya nga un, kolistiki, tamerat kanorela. Nara, Syam la langan, padelfak mo, anonymous, kawangan papatumawangan, tinakalamya sa smasta. Central message ki syam singe ba, praise ye the Lord. Pangan masimataka na sishkaya. Na pa na nga uskat me, naki, nga kumeta ka yung tram kunsa ko syam mo singe, patamalipan na ka yung tram kun. Metigat fast na met, in kain taka, naki sekwa naki syam yung alyaan, Shipesira nga siyang kun Jehovah. Shipesira tamal lipan it pareke sitis to kun nika. Limi kostongol dolu may dakle. Ipna yok sikengen. Mayan revelation. Fakyak long lo singa liya vakla.
aketeya na mwet finish aketeya na maliki kashin balen book singe. Katel fa estalakal main sewu. Ma kalemiyak in book singe. If I takle iplal ke fako ke saklan moul, o epe ensil in city matal. Mengkastan kada inspired. Kadel mong yang nage. El mong yang nagetari. Na pandang arata ka na si kumla. Warning singata ko. Mana sinwet na kewa. Anyone who might purposefully distort the message in this book nagipayapala. Warning singa uta ka na si kum. Pasi sara kat fin folokle nagiyang nga usumda ke moulasha. Itngol ke mamasikyak finances ko shaya. Liye fa ako nances misinge. Liye peng account la siya misinge. Talika yang ngaul. Farngalik fashla. Sensuga upele. Cancer upele. Warning uta ka. Mayata ta ka na sish. Teiklaligi ke. Pedakyang masap na sil Mosesye. Kitutro na miyakos. Fossi na kiyakos. Inta ka indwi petawi supon. Fakyak long lu. Singa iya singe. Mosesye sang pena kasin. Sinsin kaya kinyak ngay. Takla na Mosesye fakta sin mweta. Akos masap. Akwak na kayo mga luti kuske. Nakusyak kain moul. Matafin fel siya lemkat. Lan babatumuhos elshot na suwos. Nikkawos lais la katay na manaki. Mga sapkon na suwos. Nikkawos es la katay na maliki. Akos masap na kayo walan lemkat lawos. Mga shot na suwos. Kosifena li malem ka delta or a final pair. Elonela losle na kay wasya alu na siyel baalwe. Kos na kay wasya in si pwaye na sinlem kat lawos kosak na mo nem siyenge. Bayan na nga ka na si kum kadinitala. Payapal mataal siyenge nga kumin na handle it with care. Great respect. Don't distort it. Na fin akia gitari na siya taka katte taka ismake. No human explanation or interpretation of God's word should be elevated to the same authority as the text itself. Papoil vaksin matrum ngay. Kosin di etay laman moul lan met fella. Kosinek legesbin katilar na aksasye na naklowos. Nakusya ka nita malang silang God. Masyawu, mayakin si ouiyen, suwosna. Musinge, malan fela, finwet la shara, nakatwipenar. Talikuyan lem nga som. Dahil natuliti, nasapsa ko som naral lemang Talikuyo mi papang cholo me pangi. Nalang pie. Cholo ka pangi. Cholo ka pata long kastan katang. Wangan siya member ka cholo kom. Wangan siya alukan mulia kom. Kadin mata. Anayin laman. Shingyak ke matsifak lamasita na. Anan tatukke mal katlalfungi kaya. Walalfungi Jesus Christ. Pagay fun na. Pangakumin na nashkeo. Kadin deksi loang na kela. Payapal sing takana shish. Basic papisingan. Instruction aisingan. Pisi takongan pa before. Na elsingan pa living. Na earth. Acronym singan. Basic instruction before living earth. Take laliki mama pola takasyaman ke. Memalututsi ke. Luto mo te tolong siya ka natakain, deksi na loang na ke, mamaya taka shamanyak na ke, sam singalyas kung kapsyang na ke. Namayan, kika nataka shaman na ke sam singalya. In kapsyapen na ke luto mo de tolo. Tana, falpen na nga kuminti, ala na fosyek. Mayan, kung finget na ke nature, the nature is a volume of creation which expresses his power. Ngat malima kat paparela, siskya kumwe.
When book singel the kata reveal will of God pa that kana kaya. Na batam lipan da ka inakataya na shishke. Kading ngeteng liya kyato ye. Mataka inushi. Kahs lalmet met main taka inushi na si kum kadin liyak na pwaye. Revelation, illuminate revelation lan gata. Pakata ka na kimsingi. Nangayngan kin lang akan boilal taka mayen. Yan na singal dolo paluchak ne. Kiklan sapsingi. Keshi penil te shita lang Katta palikesta na sil. Indaka liye mama itaklagi babal nata siyang Kumni may pakom tayo na si kum. Nga kuminekin mat kulawan may kekla na si kum. Kengan lan gat. Mat luo William fast na Emmaus. Dalikan na lalem. The resurrected Christ was with them. Dahil tanakan di. Tanay kekla na silos. Nga kung kain walyang. Le ministerle. Mankat ka na nektay. Tikin yang. Tastale. Kat fin der orekma lan kata. Kushayak lekat. Kat fin ne iskat yang nag-orekma lan kata. Kat shek na worship memet. Ashma taka in the way. Kat papel di kan orekma ganyan. Kat prostitute orekma lan kata. Di pangan first priority si ma. Samanyak kimeto ang kostol ngol dolu. Kushay online ministry. Elta ka na shesh. Kadin daga akalim yela. Pela pa samang Kat ene na kadin mukuya. Ngurya kinlalal fung ila siya. In fact, nasin matuya siya. Kat elya nag-form kadin nagum ki Christmas ang Syukyan di ketlash. Kaya kat miss rapture siya matakong Mana yok pa kadin na inloang na kilikina. Malisyong din ng felasing Napasam sa kung ito ko. God's revelation, ito ko, akademia, the creation makina. The information, the basic instruction before leaving earth niya, information available na sinwet na kayo. Para po yung fact na sinwalil room na, kipel si maroom karngan fella. Ingin Amerika karngan fella. Po yung lang finne tiya kandi kalan God, siya kawil, ay layla matalal, oke matawayan orekla fela, katilak kalimye, maingi kimalorela. Creation siya bang Finsa po nga kung hindi malorela Apal siya ba scripture? O nga los tiya kain or aketeya na Kahs, intal da ki makuluklalos. Nara, eto ka ki second half ki Samsung kung ito na, nga ko may full praise kaslan kat nga. Hindi ek nag creation lala. Kadam daw kakilanak, may kat sa fashion din, kat pilisya. Kat funa kan lima katil ralang inko en kinali na, manapay sila kachi para lamang Katlakan te pilisya kaslala. Napanya nga kaksyakin katla, nga kain may kalensap na arusingin ka. We got killing me singing Inganda ka ouiyen na shesh luti singing Ona king akala mi na suwosya. Yes kal dolo lutyak ikek lamang na sil. Also mura internship ke papal study la ko try. Pelsimit tali ko try sinara ko yesing. Elesom nag-law ka engineering kakatay na kain in trait siya elsom ke papal. Makulala kat papalikesta in siel. Som ni Israel, som da ko try. Napangakalam niya sila, nga pa na matwiyas nga. Yan aloing nagkimanga, wayot na way mamita. Napangafa, yeto lutari ngalong ya usas kuma, falin pa siya nga pakumula na misya Experiencing usya na siya, ngan ganda ka, liw revelation ng God. Narang afakla, moul nga kum silak nga kat papa nga usot na siya. Orekma kanya nagimapay si wasloma. Ngante uka at meta. Pwen meta kan falfalin misya. Ngan kan ka. Kadinu siya masima meta kan moul kaya. Sisla yensi. Sisla wiwi met. Mata
mwet sima kadenan nukewa pa Jesus Christ long malap belang vlog na sin mwet siwers nge inganta ko sawan liawi lipat Kamlay Treskal. Ako lumalap ke historical context, we literary context. Kamusi tagal penanike fossinike on course ke samsinga liya. Nangan chidba na true kaksakin kat ke artlan met na kayo. Artlo mo the accident. Artlo mo kung taga long pela for the many years in the past. Kat orit makun lang siya kaslan kat matina inspire. Ayer yok subaga din loin na ke masing. Inge na inan ke proye lashin pel na kayo. May na kalin flot na kakukuan ka inge na mitigi pat. Na siyam singa liya kadeta ka ready for eat course na ke singa dolu. Aketeya ngarit makun papel mat. When I think in Treskal ka tamli Treskal lakkalan nga shit tesulingan me got long dolu itakle section aksuwosye ke lom nuk ka temple magat kalan kel Solomon temple silal surupapol ka me Eshrama taka benane ke temple silal era da if in got it the significance lan temple ke Old Testament atana bakit liye na ke simlal bol ke New Testament kat pa temple mising trakada mising matigin Treskal lakkalan pa section tolu nga bol lakkalan mo may ito spirit soul body temple the holy of holy the holy place na outer court the holy of holy the most holy of holy the holy place na outer court na vingat sumlina ke me mapolil chimuske siete sunga saptan me ko first long tolu chenta na manuwos nankawos manuwos nankawos manuwos Lord makun Kahs Creek nga original language ke Kahs Creek Numa Psych Soma Numa Psych Soma Numa Psych Soma parallel na ke section tolu ke lam nuk tabernacle fixed temple parallel na ke oya siya mga mas kamising magat pa temple ng God na section siya aklungan pa tagagating kalam ke laitakla section siya aklungan pa tingin Treskal lakkalan mingan personality lan may ito ma activities going it's ongoing pero na kayo wag yung may tsingan pa me imagine the way you imagine stuff imagination conscience lan may siya continue going we reasoning memory ka affection lan may ngan that's where personality come in place na vingat liye lom nuk siya na ke fixed temple siya na furnishing tolu lakang niya pangan tepo in pretso ko candlestick it ko we long na ke insan siya kadin tagat na ke fosimit ke me mariching siyam singalya fosit ko na if nga du ko lang mata siya inspired by God ngon siya simlaka if ngom liye force eat course ke siyam singalya ke lang sa siya ngom na liye ngon siya soul siya nakading kalam ke la me trakata mi siya ito na section tolungan harma si bang takata mi pe maluo nakading kalam ke trakata mi matolu section tolu takata mi patagal na ke siya luti sa taingin. Fat mo
spirit and soul work interchangeably. Kung kan ma soul spirit ngan tagay na mo tika mtian tukan takaniya maluong. Para ash holy of holy, the most holy of holy sige lom nuk temple na. El separately gi holy place singan. Holy place singan pa furnishingan ashwa. Masyong som behind the veil pa seat of mercy si matikin tres kalaka. Tap-tapin pangan mercy seat sukungan. Tap-tap Ark of the Covenant. Tap-tapin mulayang siya. God is present himself in there. Pangan spirit siya. Takadami fa mo katkan interchangeably use spirit and soul together. You cannot. Pangan mas separate may taliki may animal kingdom. Spirit siya reserved solely for God. But Jesus by kesla. Kat na kayo wa ke mo siya nuchat ni ke the most holy of holy. Holy to the throne of grace. Pangan throne siya madash kang. When animal kingdom got the same conscience. They have their personality. Tangakong, according to Genesis chapter 2, fall of man, kunle, mi siya so spiritual asngan. Maki makulukma, Adam and Eve la. Ara chishel daga mo, enen si ba moulya, nga nasingan. Enen si ba moulya. Na ke moulya ka nasingan na, work in there, coming to the outside, and take all the place singan na, furnishing dolungan represent bread of life. Like, she said, la kalamya kaslal, pain na kadin, moulkin, kang, len na kayo, when na yang ngaw lilos mtan yen may siya. Mena si mariral, for sheto ima si mataga, katli na ge, kaslan gat eklalaman may ito. Genesis na Revelation pang ako minayin RFC riti len na kayo. Furnishing ngan ashupe. Katsum na ke candle lights ikash ngan na ikos ngan na kalem lan mataga ke kaslan gat ngan. Nakadeta kata ifing kat nta ke malan kata suwosna was kalem nga asher kada may kayang siya na singkatin pel na kayo. May Jesus il me elak suwosye kat. Kamian ba katilashin kat matalal fungi. Menci siya li cash la fail jeng ar kat takat na menci u badash kang. In cash na matikin ligiatari. Spirit all the most holy of placing and pataga spirit. Painan si besusla. Section chakluan pa holy placing and furnishing an kya. Ato ko yung babadi siya. Now with that, fingat loing na shitos tesong gasapan mi rong dolyo. Wang la section akluwo siya. First year kikat, since we got that off the inspiration of God. Project siya nga 1992 to 2002. Na bakit palakin tagad na kaslan ka tupukpen na o yung mga tashkengin ng Revelation ng lo for singalya. Naragada taga na ke siyam singalya ikos na ke singal dolo. Priti na fosi ikos ngan wangin pe itak lang ngon si masam from ganyak ngan ke laying sa siya. Arang orekma kun laying mata siya. May nga declare laying sa siya has not inspired. Nalalal fungi. Siya na ko na bro, katlen ni kesta na siya. Ingin of from this day and forward, ngakim da ke masiwoslan God. Iket lang an niyak. Mana ilya siya nga recommend na siyum ay siya uluman. If inash,
papalchinga or makin. If in wangan, mafat na sil tamlal triskal mo, I recommend caching list, sumriti, sangka yung langas na nagkakas ko siya. Ta shuk matlom ko siya, and so pa na yung masing mati tamlal triskal sa pamantik. Para ka nita force ningin na. With that said, kat sumriti la, proy la ke force it ko tingin singal tolu, nakataka aketeya. Forse course ke leng mato. Masa planchiova, suwosna. May aksasya yung ngun. Panganan siya mga mawain ke leng sasya siya nga. May aksasya yung ngun. Kasi nuti lanchiova, pwaye na. May aklan matye, matnikun. Fosal course. Malo lanchiova, suwos. May aking anye inse. Masap lang chiova matal. May akalimye mata. Kata yamangan. Fosya. Siyang sin chiova nas. On natok mapatpat. Nanon ko lang chiova pwaye na suwosna. Mainge may long yok liki kol. Ao yok liki kol a paspas. Yok liki kol a paspas. Emempe liki ani. Ematul liki nien ani. Wayape matkalan saplom sensen kunyak ke mainge. In liang mainge in liang mainge inas lene laga. Ngasi beriti for singal siya. Waya pe met kalan sa lom sensen kunya ke mainge. In liang mainge as lene laga. Singal luo. Siya kay nakalen makuluklal. Agnes na siya liki masata siya anin lukme. Na siya flaya. Shukya pe matkalan saplom liki makuluklan inse fulang. Nikmet lela maingin katang yale mga suwos nga fa nas ligi makuluk wala. Na shakluk na nga fa suwos nga fa nas ligi makuluk wala. Pangan lang mata. Pangan masimata ka inspire men me people nakaewa utaka kengon man God. Teoret malan mwet. O kengon man God. Ashubain luti. In kai. In aksuwosye. In aketeya. Ma Simusla na sin mwet. Tamwet man God. In suwosna. Akola na ke. Akola fal na ke orekma na kayo. Pangan lang mata ke kita si mauskat mata ka ke mantin ni sing insang akyok ke fosit kos na ke singal tol. Pangan maritlasha kada ta aketeya. Tukun aketeya singa desiba flokon ma tamlel me triskal. Data ka punch usye akfonyela luti singa. Nanamnas kat proyle ke kasmo papagat long moul lom ke belching. Nanapmanas flocken kat kadin wala long walal fungi yok ligi na kayo kadin moul kat. Makumarala you creation fakumyak.
Kahs long Genesis nga Revelation fakum yak per shibelum. Namnas Ashin ashes mariching luti kadin taka shukum kadin enganin shuk. Ita life in wangan Kahs moul yorosh. Kada wibena Morik fin felching. Siakat liti kalim na losh. Papa na manas Ashin ashes instruction lom taka dinoro choice matagal ke langmet matlom magain. Kat pore kaksingom kenen Jesus sumitlang losh. Amen. Masap lan Jehovah suwosna. May aksasye ngun. Apang en chima ena kadina le konnekie kadin kalim ke me sanctification, doctrines of sanctification ching. Wana kada kalim yedariye. Adam and Eve nganal talmisha. We need to get that. That's the big picture. Genesis told you akalim mila elo siagos din na ke akwa makadelakie ke saptaluwa. Elos kain kang fukun siya na kayo wa siya the tree of knowledge of good and evil. Nakatkalim na pay ke puklal Ezekiel si ba siya la Lucifer el tagal ke me in sifalet lalin dali el palupufen si makato me as a matter of fact academia mo el pa me when choir master siya in gasaw karngun kaksak ngan el gain el bakat lan falet may tayo lupufen nganin epasha alo na siya. Kalim siya tafatolu kokyak el show in the Garden of Eden in the form of a serpent. Na el som general Adam. El som na leaf because that is the weakest part of humanity. Get that too. When kadata na Jezebel, bukod naman Jezebel, kufasyak label, kisben spirit of Jezebel singan. Kadi niye akwak nga takani kaya makatash kami singa. Lakat somni ki akwak lan God. Kat tinam daki akwak lan God. Kat patatyang wen na. Adam. Ilwela. Sham lan matayin singan. Kisben serpent singan somnaron. Nara me. Spirit have been shut since then. Lost lang na section siya makatramtram ganyan. The most holy of holy. Like a spirit siya masramtram kanya kel trakadami siya ma-order tramtram ganyan. Makatpatimpalan God. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Spirit section siya ngan close, shut. Until that person look to Jesus Christ and say, forgive me. Spirit section singan famolya. Nangongan kat ilyak na ngongan machingan. That's the indwelling. Bangan masilya kike every sapta me siya for single dolution lakos. Bangan mapole la kalano. The day of salvation is today. When one person turn away and ask for forgiveness, ngongan kat ilyak indwell. Akmodyak spirit siya mamisya ke Garden of Eden. Now from there, working inside, na ke section siya kluwa. Pangon siya ma itakla ke fosit kors ke siyam singalya. So te itaklam kayo na section siya ke siya tesuna sapan megor. Fos longol tolyo ang ataka riti ke siyam singalya fosit kors na ngon siya, soul siya, wangin lepe. Naro, nga silela, katal tupuk proilak na, nganan matake ma-inspire. When me kita siya ke weak nga, payapal na kayo, utaka ke
ngon God. Project si mauskat ni masiyeng mtak 1992 na 2002 talish la section aklu. Na consequences mataga fakyak long luo fos singalia pagatliye sikko sa ni masiyeng. Alle fak kalami kaya. The kesufin emphasis la ina ka din repeat. Pataga na ke sham so kata loing tana masap me kata loing tana precept, statutes, commandments nga el come in a repetition form which parallel si makadeka kalam kana na yok sibaga din li defies morek sham nga din kalam kana arch emphasis arch defies mind repeat yak itself kadin de molgan nakaslan God agatta ka esta malan God liki akwa kikinay the Old Testament taga fulfill kel Jesus Christ Paul in fact la mwet arsh section tolula. Spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Nganuwos, nankawos, and manuwos. Nganuwos, nankawos, and manuwos. Section akluwos yakat foshet ke isla. Nikun na napanganen si magadata na relate na sin God if we are born again, moving from inside to the next section. Esam. Katikan kalam ke akwa klan God. Nikin na katruan na ke masima Jesus Christ il kun na sil Nicodemus. Unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Na ifingom ni kita singan na ipsiak lu ke tak singan ke lu tumo de sapta tolu fo singalon ko singal ko sakal mi mo ta mwetlan God in suwosna ta mwetlan God pasam rok niya kata isus ta gangan man God ta kaligian sima kat poroy kat worship fin sak lalal fin large reference large kadin ta kadana makantak non ka imagination ka conscience ka reasoning large ewo manifo man ka disu ta gangan man kadara manaka wakat ka in our personality na ka section chak lungan ta na may reflect malan God esukeni matananak kuluklash esukeni nanakin koso man ngan God uskat maka di matching mate na ke ouiyen na ke wa na ke pornographic na ke push up na ke ouiyen siya yang anem tak diminish man pangay sanctification process si maka tram kin gospel lal son sapta singalit for singalit ko sanctify them with your truth your word is truth pangay masira chiche iltaga in me inela makuluklas the enchima elia katlie mo pakat mata ke lost fashion ni msinga pa the only place ma show preaching ana kalimila chisha sfena daga misha molya metigen molya ka ela kalim misha molya ka ela kalimila sin mwetsap ngan mo el tikla mo el pa bread of life masingan ashe in soul lasha if ini ketla ka disusta ka ngan kan ngan kat pa taka usi Genesis Revelation in sanctify in aksuwosye yang ngan in aksuwosye conscience large in akola memory ko affection large na ke malan kat makayna manefo kat isusta ka ngan kat so therefore everything from the inside and out it reflect sanctification ching now when and kind get sanctified ka shiyat le na ke malan kata na nikel isus le ke ngan ka pangay mas ma yok super meta kading kalam ke la ipsi mai tak le ke sietes mo saptan me ko foslong tolungan nan ka was is part of God's working akates la mo wangin pangat disconnection mo kadin na kan
aksuwosye. Na ifin kum oasr kum long ma fakyak nga shat na continue na makin lang sa siya nga. Na kum kufas na matlash na ke ouiyen. Kadi na kan tu kya masingingin. Mga yok spes baitak lang. May fikat lang ito na kastan kat kalem na we altar of incense singan. Pakulyak singan pang sanctification process si makatash kengen ang as Christian. Katram-tram kan doctrines nga ours predestination, ours calling, doctrines of calling, ours doctrines of regeneration. Paporn again singa. Justification, conversion, adoption. Mangan sikyak tari kat isus na gangan kat justified adopted na gatoksan kat ta maluo pa call mat Christian na ngena pa sanctification singa. Kat taga akos akwaklan kat kastan kat ikul kat kya kat taga riti ngan kat point kat kya kat riti kastan kat aksasya kat sanctification section singan itak leke papal nata siya nara wala ka din nikin lame or mamunin ngon siya nga naman siya nga wangan mo tram kun issues leke ngon munin ngon siya nga yok nga liye nga moul nga furfur nga long diti amasi nga pa yok siya mate masaplan siyo fa suwosna may aksasya yung ngon. May masap ngan. Pataka kisham sa kuy mita. Akalamin mo, place it a man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But, pangalan si mga kikoffer, but his delight is in the law. Masaplan God, suwosna. In siya na sinet, may chimatagame, his delight is in the law of the Lord. And on his law, he'll meditate day and night. El meditate day and night. Kepensin taga meditate day and night ke masaplan kata, aksasya nganal. Aksasya soul langan. Len nan ka na malankat, makaya nga len nan ka malan fella. That's how we are being sanctified. Ke masaplan kat may aksasya ka. Tasakta metiki ka din aksasya ka. Kadin ni susta ka nganman ka. That is the first step. Kadin matake toko siya lang ka. Isam kita siya tamat lang God. In suwosna akola fall. Akola fall. Orekma muna kayo. Siyam ko yung imit ng fact mo, but his delight is in the law of the Lord. Na makatagalian na kaya fos, ikosal ko siya mangan tana. Akala mi pa, the law magaya na, at ako synonym na kaya pa, commandments, ka statutes, ka precept, ka may cast lang God, word of God, ordinance lang God, judgment lang God. Kumain tana, kaya sal ko siya, or makinyak kaya siyam siya singal liya. Siya mafaka kaslan God. Kaslan God pa yok supera. Siyam siya singalya. For siya git nga lon kot na phone na. Fingat som liya na kaya siyam so kung na line ka fosal ko som na kaya alphabet siya. Fosal ko som na kaya kaisya alphabet kaya me letter Hebrew. Na as letter long luon na phone na kaya lettering system silang language Hebrew siya. Na dahil sang fosal ko na kaya letter siya.
Alcourse times 22 part rela 176. The line show kik ngalon kos na fon na ngan. Right makin defy shiva mo parallelism. Line luka from kun masifan. The Sam shok singalia line shok singa for show kik ngalon kos na fon na kalemye. Kasal kos ngan. Law me testimony, law, testimony, precept, statutes, commandment, judgment, word, ordinance. Katakaligan siyam singalyata na maya kus pasam from kinyak yan. Law, testimony, commandment, precept. Nakadindi parallel simbigan na mamay plan kat ka tit na din Israel nga inte mal kan na kastan kat na silos nga. Proy kahon matal sumos na ngayon tan yak na matal palakya mo lalos nga siya inspired sin kat. Tante mal kan na. In aksuwosye ka proy sangkulo na ke Kahs ko siya matikin treskel daga. Tamal treskel aketeya tari. Na ke masih mata ke syam singal jangan tena kat kuflan fast na met na ke ne ke na identify ngon si masam ram ke fos it kos nga masaplan chofa suwosna may aksasya yang ngon kasi nutilan chofa pwaye na may aklang men beje met nikun kat kita na kaslan got mapayalan God. May cashinity, doctrines lan God. Masaplan God. Law. Pa isang aksasya yigat. Katalo yung na main siyas pa siyam from kinyak. The inner being of a person. Pat siya na kaya. Elita takan na kaya lako. Tayo kung riti lang sasya siya nga na when I'm from kun kolan mano. Nakelang sashi si makatash kengin ang I think kung tagal na siya key word may na kastan gatin uchak aksasya pa nganash. Nganash. Katindi na pwela kastan gat inay nilyak na yung gat. In shikat lak matalyakat na kaya akwakwan kat makain na. Pangayon singali Roy kun mo kat disconnect na kaya may kat focus more na kaya outside appearance. When section check lo ngay tatla narakatin na phone na kaya masima siyum na kaya Old Testament ko Jesus el fulfill katin matake mo siya nga. Project siya nga kaya 1992, 2002. Lie consequences makat palakin na masyengin. Manifo, tinaksasya yikat. Nganash are not being renewed. Manityak ta katamang. Nara, katinam take main suwosye ma inakat nash ke when na fakyak longo liu fa singal yak kalamye. Sumta na itakla. Kung naman na ilya si pakadash kengin ang aksuwosye temporary fix na kaya pasum connect papalmata siya rep makin. If in one papalmata nyo rep makin English translation nga siya na lang asla proy katlan ikas na siya. Taiving kum long makatram from kun nga kung sumarep makin continue to rep makin laying siya matagay kaya 1992 na kaya 2002 nga Kung kanaus metlash. Kung usye maya tamata ka akalamia ke fakyak nong lo fasingalia. Papoin je mga ke drive ke keyword je mata ka ke fosit kors ke lang mata singa ngon. Wangin ke lang sa singa. Nakan me kat focus na ke outer court singa. Menubus. Liki na mas machisel daga fat na sin
may choose ngan. Ay, ngati tagay na aksuwosye kila, aksuwosye kuwas laliki, me kokolan Roman Empire. Ngati tagay na aksuwosye la, makhluk lobos, ela makhluk lobos. When na macharmaya tongol siya, fast tongol siya na katongol ako sa kalamni. Siya bel nga suwosna masapay in siya us. Masih katash kenge, it's spiritual in nature. Focus lan masih katash kenge pa inner being of a person na pakat from kun spirit soul. Spirit soul dikan tagay ni mo. Spirit singan strictly for God alone. Panganenin si makatitala kat alo na singkat kengan wana son saptakos fasong lakos. Masingan strictly for God maganam wangan mafela kani ulyak ichak nang singan nikana machingan isusta kengan kat stay within that malan kat magana to kengan kat aksuwosye la machingan ta orekma from inside and out naka section siya lungan ta na ngan kat Kahs breaking moul singan ngan kat Kahs la kalim singan ngan kat rakon may keng sinasingkat when makeme Jesus Christ and mi siya moul aketeya promise na sinmet na malal fun fa itak yang ngan singan pangan process si may na kading kalim kya pelji machi for laulia isusta kangan nganan may singan moul ya nan kael tak suwosna menefo tak really kastan God pangit sanctification pangit siyak blessing na kalim lan God kang orekma nganin matawa itak yang na le kalim nan tisipa ukwe malan fela wa na tikin treska la kalim nin katuin singa kading kalim kelna advanced technology misenge tataga na trim na ke section siyak lungan talkan taga fossi kum kun taga na ke kastan God kad taga na ke me kalim singe paano ret malal cheta na il tagan puchay la meta tail te kay nutsak nike enche ma separate meta ligi animal kingdom but the most holy of all spirit it's completely reserved for the creator and that is why we were made in the image of God. We were created in the image of God to keshipin makuluk section jengan kunna naneke machingan for laulia isusta kengan na ilfanget ang liye man God e final nandaga me worship nandaga pray nandaga likia la lal fungi finshak la lenchang sin God. Now from that on, moving back to the second section, iketla nandaga read ikalan ke kaslan God. Manefo candlestick, showbread, altar of incense. And you can buy that. Let me say it. And then follow yak na kaya kading kalim gela. Akoklan God, kaslan God, utaka ke nganlan God. Temet. Naifo. Google Arsha, the modin on the modin mwet. When Makian Katista Kaslan God. Get project Shimarik in 1990, get 2002. And you can know back at the FK. Makin, I look at it. La Kuranlan Ministry Lowosa, Kador Makin Ling Matasha. Dark machine is some. Som na nege ar project sa siya indaga. Aksuwosye la masingingin. Siba nakalwan ni. Evin ko mwet call siya diti siya kumarit makin mata siya ngan. Ka lang sa siya ngan. Instead of the lang mata. Lang sa siya ngan din na-inspire. Manifo, pa section siya nga kalamingan. The only place can take away. In other words, kaslan ka didakla, kalimlan ka didakla, may kayang free siya didakla. Katilaki amangan, podlan daga fak magat patempol. Nakatsum na met, fresh na met na,
Malalan Jesus Jehovah suwos. Malan may law testimony lan Jehovah suwos. May akingan ye inshe. Ka champram ke ngon ke fosit ko. Hingi na katagal na ke translation ko laying mata siya na inshe. In other words, art loman. So inner being of a person is really what Jesus ka siyam su kong akalim mi. Papa na Jesus lalil takay me aksashi akmuli ka siya man ni siya. So focus lo koma, it's in the inner being of every person. Kadisyo siya gangon aksashi yakat. Na mga nito ka effect pena meshing outer court silat ke manos men ifo men long position long ke ben mai kak na sike tamle chi wi ngai long yo rasku fa ke makit ni silang te na mai ngai al flo el kai la flo shi be kaslan kat me wo suwohs rang aso makin tenel sapta si fosingal lu tai chi ma sam from kinya ke tenel sapta si fosingal lu ngan pa rekta na shin mwet. Nang asum di top lang Jesus na siya me Satan ke yen may sisingan. Meto gospel meto sapta ko fosya ko rakalim me. Meta de moul ke pret magayon na ke Kahs na kay walan ka. Nakan me Jesus tupukngan. It's not the physical food, it's a spiritual food. Kaslan kat pa aketeya aksuwosye kat moul singa. Kadina ang suwosna. Manefing te man na kadem may mayata siya Jesus la flo ko pa fosingan. Siya te zung saptan me ko fosnong dolo. La karingen me nganuwos nankawos emunuwos. In mafon siya in wangen mayata. Keme lem Lord Jesus Christ eldeka. We are being sanctified again, being persevere, kadin remain as Christian. Mga katraman, siya na kalwani, when pataga kay emphasis lan, masap lan God, testimony lan God, may commandment lan God, repeat na sin, may ngay siyam sa kulal David, ngay elosin te malikan na, wana yung panang, emphasis repetition, in te malikan na. Nakaslan God, kataga na like siyam, but his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. Now, kung kain plug ye, kasal kus matagay ke, siyam shuk singalya. Siya work synonymously throughout for shuvugik ngalon kurs na phone. But on his testimony, he meditated. But on his delight is in the testimony of the Lord. And on his testimony, he meditated day and night. Now, I'm be blocking masya tolungan. But his delight is in the precept of the Lord. And on his precept, he meditated day and night. But his delight is in the statutes of the Lord. And on his statutes, he meditated day and night. When you meditate day and night, you are being sanctified. In the inside, not the outside. But his delight is in the commandment of the Lord. And on his commandment, he meditated day and night. But his delight is in the judgment of the Lord. And on his judgment, he meditated day and night. But his delight is in the word of the Lord. And on his word, he meditated day and night. That is the repetition, emphasis. Kadin de molikan la kaslan God,
is life-giving instructions. Pang makadin na in aksasiya kinkat pel na kayo. Failure lan kaslan gada, it's endless. Man na kayo failure wang na shine kaslan gada. But his delight is in the ordinance of the Lord. And on his ordinance, he meditated day and night. Marcos na phone na law, may testimony, precept, statutes, commandment, judgment, word, ordinance. What the first it course na galigos ngan, maakos pakatiyak yan. So when you do that every day, kaslan kat ilyak na ingkom sanctify pang matalye. Layla ko katlan misle len sifen na matalye ko wasin man na kayo pang sanctification siya. Katlan misle len sifen na matalye ko was in mana kayo. Set us aside from everything. Matalye ka. Na vingat sum na matalye gat faga patagay ka son sapta singalit ko for singalit ko matalye los ke mapay lom gas lom bay na patagay na week na phone singa pa God's word kaslan God tagata na kaslan God is perfect for simit ngan masaplan siova suwosna main me wo inaksaseye Ngun singan paitek la galas na ke forsak sinum sing kaslan gat the gain gadin rosyang uniform gato som mo kaslan gat the gain esta in shepusors in shetoars in shekuso in shepusapar kanino yan na kayo mo ni kwel nanakuluk manganin kaslan gat magana kan elamangan tawana nga kalamia Spirit lan machingan in ang siya suwosna. Neke na siya suwosna kang anlan God. Hindi ka naksasaliyak. It's not the outside. It's the inside. A human being, in the inner being of a human. Ba elya. Malolan siya suwos. May akingan ye inse. Masaplan siya matal. May akalan mi mata. Kumnida na kaslan gat enlightening na ke mata. Ino na usot kalim siya. Confess ke oyanan gat. Pa kaslan gat usot. A life given instructions. In other words, finkum sum nam talong mwet ngam ta reclaration ka Onia Mashaya, Ketivian, you are not being sanctified. Na ifin kumaramangan, kanang sung na isustek ang anlan God. When my chefin isustek ang anlan God, lasong na su malan God. Pange test the spirit siya, pange oya siya makumaynan kalam, malikalam kaya. Na mwet, lalal fung niya, pel siya may silya kikiangan siya ngayon na, lala shook na, bread in moul siya kalim sing mangon lan kate panal machingal fin obedience na kaya la shish lan na kaya ngon lan katin perna el tila in 12 makaya na kaya ngon lan kata shish la kaya ngon lan kat menel taka akustin na kaya kas lan kat masap lan kat ordinance lan kat precept commandments mangan na kayo Narving got some nage forsigas took nage, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditated day and night. He is like a tree planted by rivers of water. Sige nan ko, bang masima, bang trans bang kisilan kat nga. Kay kun kata kadin matake mapayalan. When she wu bang Gloria bang
Likina kung taga nawiya o insyom toatlen. Insyom soklen. Insyom kaskasaklen. O kung misus na kyangan, kung taga hakos na kyakukan ka, mangan matawag sigeniya. We are being sanctified, kadin may transformed to the likeness of Jesus Christ in every aspects of our life. Pangamas makadin na kadnaskya. Kad sanctify, takan na kya o yeshi makatile, aksashi yegat. Kadin flok la wan alaman, wen natal. Ik la wen natal. Pero, finga trash na metana, Siyangin sin chiyo fan niceness. On na nitok mapatpat. Nanon ka lang chiyo fa pwaye na. Suwos len. Pangimas mga fakipiyang niya. Kastan God. El value gel. On nitok. Man nakisigan lang kayo ipsing eh. Man na kayo wawangin nila. Siya yung kastan God. I think om det moul lars machine at eljakin malan fel. O mapay at trakalamina shisingin amo managawa fel sa kawul. E wangen le. Kaslan garian nitok mapat pang fel you eternal fel you shimataka kadinale kalam gala. Sham singalia sham siye we sham shok singalia exalt kaslan God. Kadin na pa me ouiyen, kadindian na pala, pataga fakakat. Kaslan got reveal la shekata na meshpelal. Tikain lut, tikain orekma, tikain fashion bawshe, kadin kalan kala shekat singe, kadineta fashke kelal. O Genesis neke reflection mo ken. Pang yok sipian masinge. Eternal value siya pang. Nara, if yung kumni mas for shik fin fella siya nga, uta ko tari kalim siya, makumta ko na, ikat na siya na nagawa kalim kala, managawa fella wang le, yung kasaw, sa siya, fella sa siya, churul sa siya batang lali sa ano. Na kumera, ngayon na, fella siya nga, shike ni dikina, fella siya nga, shike ni dikina meta, man kum elo siya, managawa na, yung kasaw, kung focus na kaya yung kasaw niyan. Yok siya kan kalma, if yung wang kastan kat kaya moul siya nga, kaya wiba na fella siya, for siya. Na yok siya kan kalam kaya, siya wiba na sum, isusta kaya ngon man kat siya pa, yok siya pa yung meta. Yok siya pa. Oye pa, mwet kalan saplom, sin kaya kanya kaya maingye, inliyang, me mainge arslena la lapsi. Kaya ka nage forsingan na kaslan kat pa puteki kat. If you got ako sten na kaya mange e karangin kat. Mainchi wo pa ita kanya. Siba na kalim me fail you kama yok sibelan kas lan kat. E karangin kat. Na kaslan kat kat kan lalfungi. When postle masam from kinyak ke me masaplan Moses, takan ke from lan mit pala ke Old Testament, takan de Jesus sifena el fak alak pena. Moses mit pala nge fak ya. Masamos na nagawa fak ya, aksuwosye, takan mo tingapa masaya si masam from kinyak nge. Electricity might choose nga. Me Pharisees, scribes, elders nga. Mwet na lal si Fena, taga nagefela si may create na. Mwet lal si Fena ngan tisonim. Nang ako misinge, kataga liye nagkikas nga na. Bible of mo, elso mako, lefaloko, flok singa diba, if yung umay, that the flok singa diba, proud ila rin yun. Katash ke foshat na labsi, when katina liye, yok siya pa yan, isustek yung ngan kat, singa, molding ngan, singa kispen, lang mata, lang sashi singa, el tena fast, chive na ke, mapayalan kat. Naro, fingot line na ke, ingin na,
may pa matam na yok shit pakat patat yang na kenyin na pel na lele shi makat sumniki nge katloing ta na para ti mta sham kinyak utak yak nge kat pen na met ferry shi scribes elders nge kan mati bangi masaya nga ako in the same predicament fakya mo Lefolo ko, wana shit is yung saptagor, for single to single alcohol, wana ka din tinam, liya mo ma yok si peshe. Wana ka din taga mo, ma siya yash yok si peliki. Chije jil orekma kin Kahs, nga lalfon, afon, na sin, mat walad fash, mat luma walad fash na ye, ouiyen. Me, ling mata siya, pwepal mata siya nata siya fak, or chisel makin Kahs singa lalfon. Masaplan mo siya kalimye, may palangan na kalimye, Kahs lang nga siya na kalimye, nga siya na fak mga pangay, may lo sila nga, papat mo ka siya na palolo ko, umdel ko fnan akilin. Na siya nga. Umdel din ali masamosyak legel, ay siya mo, nga na in suffer, nga fa glorified. Peter human ba siya Peter sapta siya for singal siya. Nang akom, we're seeing the whole picture. O katin am ta ko lang nagfollow ko. Men shikla ka tsumni ki doctrine siya ka tsumni ki masimakalami mo. Kahs lan ko, Bible nakewa utak ka kang online ka. E ashupen luti. Katin na luti. Katin na itala me doctrines of predestination siya party na sumanyak yoko. Heaven or hell. Heaven or hell. Mga pa ina ng sumanyak hindi kat katinako lang nag-flock siya ngayon. Na siyum na sin talik na din kat nga the Israelites masaya da katital recheck siya which is part of the plantain. Yay kya siyum lamang 1440 Nega 30 AD, elçiven aşı optana 1440 BC na get 30 AD tana eldal recheckil ya. Natakana si kumising din galam gella. Kadel de patlen follow. Wana lupi da tolu fos ya akalemye. Ka algo siya singaw da akalemye. Akalemye el de patlen follow ke alam mateng mat nakawan follow na kya masing. Kadin na ganakula. Nakula singen patagan na keme. Katin si pa isusta kang ngan kat moulin ngon pa me siyak lekat na kaya akoklan kat magaya na tilamaman fell we are converted kat ingen am ta usui me wala na makat pala ke moul singe sunna fon na ta e fon na ke glory days ikam pang masikap ta sanong kat ta sano in fon la fin traksi makat lalal fungi ta ke Jesus Christ Kahs moul nge pang instruction matagal na kaya Nakataga sumna ke for singal to linak siya feel ito na. Me warning bang. Kahs lang kataga warning kat katinte. Me matahan na ke makuluk mo as makuluk kat kanukan nila. Pati fidel si Muis nga. Siya ko ay nakulen makuluk lal. Aknas na siya ligi masata siya aning look me. Kumkan som di begel liftigas akos luo siyamang ngaul fos singal luo ka siyamang ngaul alkos. David el sven akalam mo. El not settle in. El ito la el moulin mwet tasakta kat pa ina en aksuwosye. Kanaus na fon na makuluk maanin look me mail kufnan ni. David cannot believe himself. Which should be us. Kat tekan nalal fun kat mat sakaw len na in kat pakatulal fun kastan pakator makinin point kat kya moul singa in pel na kayo naksha fila shukye pa met klan saplom liki makuluklan in shefilang ala fact katlen eslan shefilang lal nikmet le na mainge in katang yale na nga fa suwosna nga fa nasnastiki makuluk lala. God makayana kaslan God makayana pakain sanctify mwet aksuwosye mwet aknas na siya nan kan mwet in the presence and leadership
ke God the Holy Spirit. Now in the Old Testament got kalim ke la sham sung al David ngan gat som equipi mai ngan to gona el som liki. Ta nge na gat ka new covenant ngan na el indwelling God permanently. El ta ka we got in na kay wana shelos chinuanly for la aulia ke la lalfin lalos. La chije el ta ka misha ke makuluk. Pangan pelchima ka chilia ki ke ngan God. Nara mwet las ko siya silben na akademya mas may nakadinash kang kaslan God suwosna. Na ifin suwosna kumita tayo problem si mga tlike Bible sa siya ka translation lang sa siya siya ifin kumorit magun ewan main siya way da ka mantina inspire pakita si matagang Bible na kayo wata ka kyang uta ka kyang ngan ka there malan may Silpen na kalwene yok subayen kaslan God. Ifin kum geis main siya matlas ko siya or makin lang mata siya Bible mata natas. Alesuk sim kyang ngay klas ke malam luwa nga pray katlenika si na. Kya na this is it. Tema ko masal ka si pang. Kung kya na pray siyak sin God relationship siya pang. Kung te som flip the pitch slack kung ta ka pray siyak God. Ene na kung ta ka na kya masing. Kyak mana kayo. Na kay kekla na siya te sumasapan megor foslong dolu nga pang na sin may kol na kayo ko siya in pelching. Indulo ko niya or makinyan Bible me sashi siya nga ingin na som na ke Bible mata sinata siya. Ingin na. Kading kalam na pala me kan men modin ngon siya. Namanas long pasasing. Namanas long ngos siya. In siya posisyon lain arang siya in karang talik natas. Matlas. Tamayin siya ulan ka din flok na ros. Ingin. Pangengos lan ko sa lan ministry nga naul orator lan en ko sa triskal check. Nakangos siya. Takadin molin ngon. Molin inche ako lang pel na kayo na kay flok man lang. Nimet ko siyang. Nimet ko siyang. Evin ko matlalal fung nisi ko mette siyang. Ko metuyak na aksuwosye. Pange kastan kata. Kastan kat me ashupe in luti in kai in aksuwosye. En aketeya ma suwohs na sin mwet. Ta mwetlan kat in suwosna. Akola fal na ke orekma na kayo. Namnas proy min detui. Kadin rala quick fixing proy da inar project na lalapsin da aksuwosye la masing kadin da ka na ke minchu mising ifal. Proy ke. Matlalal fing las na kayo. Matlas na kayo akshay. Kat kulo malap. God bless you. Esyo loman. Tigin na daga. Punchline niya may luti siya nga. Nakataga proy la facility. Tigin triskal. Ay, klamalap. Kaksyakin gat ke moul las kayo katagan ke lusa siya Ausi mitang alal ko somlagos. Lipsela luti na fanen si matagorol tamla lipan. Nage pang si pe inailay diye si destoniga na may was fastong ultolusingan. Kimana yok si pe si ma iteklangan.
Metiga fast na medangan kan nakilen ko us matagonge. Nakabata ka wala tamlipanin kan kali at kanila siya. Kikas ma file ka din sang kali at kanila siya. The ngansin pa na fact la kat papel na akiye matudi siya ngayon kain tuyak kipel file ingan da ka kipel siya ngayon kat na kayo fosek priority la siya tilash ki malangada matlangada sumash ki government misinge tamali panel silalalan kain utyak napanang orekma lala napanang in prayer lagay kekla na sik ikekla nga kali el de scanny na mange el prayer ke el meditate ke el fact pe testimony silalnge ke pe si mal aketeya ay class lala manel siyak sigla nga yegas nga mga yawn ngulon kosh dana kalaas nga mga dana apa el kuslip silangan Manakilin tagalusan nepelisiet gulamalap ki asluman every Sunday tamlalisyo from Sacramento to Obenashum Siawan gulamalap ki umakalimi kom kusha online ministry aksigin God kay be damlel Lambert Jackson manakilin kombe we kumyang damdel Irene Balik the tuwo aksigin God be ki aslumin wikat Kadelngan okulamalap. Pangan kasi may dakle ki fasit kosye ki samsingalya singan patamali pa nila kalimya. Rodrigo Sullivan, amen. Kulamalap. Tamdal suwan wakik. Langlash benasyum siyawan. Tawala langlash jil baberan. Tamdal marstila lakamis. Kulamalap. Tiwabek lansinkat ki Arslomin wigat pe. Shell shruye ye likeksha glamalap. Tuwalana kadelwo. Abisande benashum glamalap. Les magena. Man pain gombe ketaga loman. Tuwo. Pamlestinsen wakik. Abisande glamalap ketaga loman. Wigat yang. Tamdel frulain. From lanai glamalap. Kiash Beloman Gibelsinge, Damdal Bet O.C. Thompson, Duo Abby Sunday, Paksigin Babalang, Tigin Magil, Abby Sunday, Matagawak Lamalap, Pamlil Lambert Jackson Glomalap, Kasinaka Bemakom, Sobosak Nagawan Kashikat, Tigin Bolin, Duo Vaccine Gat, Emolashkewa, Ayape Tigin Shue, George Philip, Gasloman. Ama Pange, Mitma, Soposek, Kasinakay Kaywa, Musinge, Kingakalimi Kasinakay Kaywange, Kuslip Shella, Takasila, Lemisalibange, like a sense of urgency, a Kasensiak ma, Elusenga Sestana, Kadena Kadin Kasensiak Kun, Mama Sikyak Kirosha, Kamama Katlipsha, in ma Katarana Galos Rafin and Pariah. Ki Paul Salas maluti, teligesta pa pala lila line ma ilostitiya nag-scroll. Musingi pa pala pa, mistili pa nila kasamam kunge. Na panang nagipang singa nagikatli, alepos ma katli mo, inina nakadin, loang na kaya pa, pangipapal si samam kunge. Bible matal, kikas kusai, Masingay nga kulon singkat la me Ashmet lutu sigain daga usina shesh mange mansiga sin siyak madaske pa fakata kasan kat daga ke chon singal fasinga ulma kumvindi kaban fasingan moul na fasi madaske ngai apa kalimiyak mettigi vakla eltakain tipenikat Pushekat launikati. Apaya moul na fasi pange. Agat fin matagi kaslan God. Pagat lipselaki. Kasya mataka ke lutina. Kya lem financial lemsilipan nge. Ngais lutilala. Nakela. Kasyen kya sin akesmak.
Anas lagun insin kun kat kadin patat yang nake apostasy si makatash kengi nang. Katte kan mamalan kat pakatash kengi katte na plan si wo. Shouldn't be like that. Nashkeli masing Kikadil fak mo kastal chikan tako folok na yurol biseng Ngais nutisilal mo, it's a sense of urgency na warning si. Katfinli na kilen si mising folok ka na kasi yaf ko ang alsi The one warning sepen Israel na sin Merke, takatangalye and Pearl Harbor. Ke wave si meta. Arte wave siya clue. Nara, wave si mit matakam, tawa kya awit kos, nitlam nga limekos. Nitol nga ul si. Na wave si tukam tawa kya awal kos, nitang nga ul. Aklu si bangan. Aw si. Nakatkita na aw si katashik. Orela history na yok si Merke. Nga kung matatapan, wave si mit matakang Pa-rapture siya Pangay mga si mga kumin na dala me kalmiye. Kasin siya sin bastalash inakataya na siya sila me kalmiye. Piyeng fos ma akalimi na siya kan loang na kimasi ngayon. Pangay kata wala na lang kata. Usye ki kaslala ki pepal nata siya. Ete sikya ko na ki oya si ma attack yan barrel arpuraw. Gaston gadal de galikia na shish la ashpel si le foloko. Siyan rapture si nga second coming si. Nara malutut si madam lalipan el de galdi na shish keng Nga kumin folok ng Gaston gada. Ilaylay timeless truth si. Timeless truth si nga kan folok na nagipelal mo si siya. Tamalipan nila luti kat kasi siya en resume la mit kikat Matawa ksamda ko sa online ministry. Kikainin ulen. Nalo timeless truth nga kan connect penegi Mosiah covenant. Ke masap may dak yang sil Moses. Nara kadin dala kastan God el daga be central na si kum ke ulen sa sing. Anan shlagen God's final word na sin metlala. Narito ka na siya kay pusap ta siya fasita na kaslan kat na sinwen natal. In pelmeta, kadel kaskes na sinwet madalash pel na bus. En oya pas sinwet pala. Nara revelation ki kat tagatari na siya ki kaslala. Tawa ki scroll na pa mass produce ya kinagipapalang Kat finso nage John siya fasing alal kosh ke revelation siya. Inka en akalemi na siya ke kat si marela ka siya felang En nage ma sumasta gela. Kumal sumasta mongyang nage. Wangan siya mat na likat. Wan siya fan na natal. Pa Jesus Christ. Siya na kat. Dasis ken babapel na kayo. El paro le na fakal la kalem na sinmeta. Nara kat finli na ke ulayang mata singan na el focus na ke art of the Mosaic covenant or New Testament singan na focus ke Christ na ke art of the New Covenant. Te kalme pa ke sikya koingen ka kinga fa koingen diminish masapa. Masapa in ritiya in light of Christ. El ka fakak Christ il tagak phone yela. Naragete ko shamram ke kastal misinge ke sam singalia singe namli ba el kapsheng ben ke sam syok singalia. Il taga shamram ke character ke masapa. O epe el taga fakala ke Christ. Mayen Christ el perfect, el tamin, kalme pa el whole, complete, without blemish. Wangan makumkan konaek. Kelma te fas. Pasi sara ke liftika siya vastolu sacrificial offering matareke inan wangin mashapshunge. When Christ
is without blemish. Al si fena ay seleng na sinkat. Pai pruyo singalako sa kalemye. Fine pwaye na lapaka yokien masan Christ ekanero. Ile seleng si fena na sinkat ana si makisya si suwosna. Kingan siya moul mapatpat. Shal ek na sa sila nanak na kay walash ligi alyalu. Alyalu wang sipe ta katfa kalansa pa kat moul. Faklad Peter elmo kisha siya uklan alan Christ siya nasa kulam siya wangan katay na makuluk kimanol. Nara ke Mosiah covenant nakatagate heart of the New Testament ki Christ kung di kan measure Wordland Bible in monetary term. Ashmet taga challenge timeless value si ki Bible lang. Kasensya kun. Sikin rala tek lang. Fakma ito rala mo enforce ke. Napapit taga na siya misingin. Kat finli mapaya siwas masamram kun yake. Pel sila David e masamram kun Kat falok na nagibela David na Iron Age. Iron Age nga patagati, shun classical age nga Paul nga Na Paul el taga rela Reformation lala, siya pataga information age pa nga kumaskem singi. Nara siya mga kuminen sinsin kan information age siya pa, push yan information mataka. Para sinsin, mga siya makatsamsam kun, artificial intelligence nga. Maingki kom ni robot nga taga inisla, orekma lan mo itam singi. Dahil ka penrela na mas lala nga, isyong electronic nga ke, sang mga matkan kisensyak ke, kung akan wiyes mo mapatpat, mamas mo niya kisitis lo ni kalimigos tungol tulo, wangan ka robot nga. Wangan temperament, feelings la. Pawali pa lang nga read, kaya kasisik. Katikan sal ka, kal ka malan ka ata. Nara kita kalal David kisam sa kong ngayon, alda ka inaddress specific benefits mal is. Kaya ben perfection silang gat nga siya taga scripture lasha. The precious scripture. Masi mga fakma wangin, alert, na ki attack lan por alarpura, siya si kya ki, tisiyang bait ko, siya ko ngal siya, Paya pala taka in allergic at kimakuduklasya. Elusia warning na ki spiritual danger masikya kimulin ngon lakum. Ilana perfect spiritual watchdog si. Funash watchdog si maita masikya puralarpur. Lakan elus kan sabarala mesi ma interceptor missile mansang lain kata masikya kya. Kadinin na perfect spiritual watchdog si. Ilan kain wowo. Papasesta ka samsam with urgency nga. Makuluk nga pataka. Kat normalize yam sige mo mawo nga. Evil and wickedness. Fail of fact na siya mo pangay makadinash ka. Pangay trend na. Pangay normality ya. Na ingin na kat normalize mamatena. Wo makadita ke. Kat shikya kita ke. Misingi kat katang di. Wangan la shameless misingi. Samsung ito ka fact na siya pange ouiyen sisyen falcom. When Christ el perfect, kaslan ka ta perfect. Mwet taken po mange ka falcom mange. Connect ingan ki kaslan ka ta. Komendasyon na asure. Ako sa nagikaslan ka ta, inusi abundant reward na siya. Kumin makain isfako kayan. Napata ka accept siya na kalemye, lapangay makumin na nara, in mausi, mga sikatsamram kini kaya nagi cleansing, renewal siya matsamram kanyak, kimalti kaya. Nara David el taga addressi, avenues ki makuluk nga yok na pata ka kikaban muludut singan. Siya kan siya nakalin tafong lalal. Nga ako may tafukya tafong lalak ko maging akong wiwimwet. Kadayin siya. Kat lafa kun mamakatarang, katingan kan lainis wangan kay Epstein file ni.
the insuwasye chesha katay pa na mwet nge. It's just that our name just was not brought up. Symbolic mamasikyak misenge nga kumas pekimange ouiyen siya kan si fena kelinda fung lelal. Napapang singa taka aknas na siya ligi masafal siya nga tiyakelin. Kinga kong being so righteous nge, self-righteous nge, kate esta fakain siya fileng singa ina na David with constrite art ki Nathan el daga na yorola. Kumpa mo singa. Kate rafka din nisin siya bubu siya. When talik siya na David pachi pa Mise, masimita. Ke David el auliak na payem siyem sasala natalik sinatalo siya pa Solomon. Lalmit metemit, kasha pemit. Skeli magasan gatat kang Napafakla, oye be shukyawi liki makuluk siya nga orela ke fuleng lanin siyak. Nimit lela mayin katang yele. Pasi serang ata kasam-sam kun. La sien fokimit ke koma. Paure lang akum kusro. Nakat kanaus ta siya ulas. Talik na atas kat sina finfela singe. Mana ke selfish action. Makuluk siya may akalam yung menu koma. Nikmit lela main katang yale. Nangaya fa suwohs. And nesta siki makuluk lalap. Strategy nga da kana sikom. Mau siya genik nga kuming kainkin. Makuluka. Clean me from my hidden faults. Naragat nga dang liya naging wala makuluk nga liya naging characteristic kaya. Siya, siya confusing, baffling elements na sikom. Manang ako min fosye. Pangay si Pesira, David lang who can discern his own errors? Ngayon ta fakatafong lalaka. Ngayon, figure out, makuluk mga rela. Who can fathom the tangled web of self-deceit? Nara makuluk ka taga rela na ka din with pwaye kesye, washon kesye. Na pa na nga elda kan shamsham na si kong. Na aspen genik si ke element si ke sining singe inurela makuluk singe. Mama katokan la hidden false. Na si katokan la na si pata ka kesi testonikal megos tungol dolungan. Katit tataringin na. Fokat aksuwosye la. Avin pa yang sumla anma singe na ke weya ki sin tamlal si wiyash nge. Katliye na ke mayata makatash ke misinge nge. Kadin na kadin folok na ke makastan kata akalimye. May gati ka notrang ukan la. Na para David lang cleanse me from my hidden faults. Nga kum kan sige kadin ukan la makuluklasha. But guess what? Mwet wiyash nget maliyala na manik lekalem. Det kan med wuklemange. Kadette na bangon mo may data ke te kan di. Amasi mata ka tolak manakewa katene na kalem ke kaslan gata. Eleta ka elpa ta ka fakka chaka. Elpa usi kalem singe na ke len lasha. Na pa nga kat na pa protection jinge inga naksikosyo kigatle. Diki mama kat tatyang again. Nara taka na sishki malutu siya ako inflok na gigastan gata. Ngalingan kaksekin kat. Lang akain di mga kita malipanil. Taka aketeya na sishki Katin na kadindekshin loang na ke. Mama taka ke malutut nga. Nagipuksil altamote nga kat nga dang liye. Nye kung nga dang na usiya pa palan rin nila na phone na buksilal nga. May konfinsom lutut dahil siya kaya wiki speed ke reading lo man. Kung kaya naksaf nila buksilal nga. Kimnit na iya. Zang kasya kat. Kaya wa. Namta kat fakak na shish.
Kulo ke timeless wisdom ke gastan gat matakan nort nim sing message ke gastan gat manu si moul na sikkom. Man gastan gada a living word chel mungyang darin na ke. Nara kisipin malutu chinga ta mo nga kumin kain karangan gastan gat mama fakya ke gastan gata na etaka pa in karangan gat. Kaksingan gat ke malutut wo kulo ke taka lawoshin wi gat ke malutut mataka tagalan ko siya online ministry gat this sugar code mang. Pasi sarang akademia kumfin mat wiwi mat siya kamadayan siya as a parent human long mang. Mas was pailan kata katem takin fakla. Na fin masing kumlip sila kumdaula kumeta kumilawat na sinwetla sila kumdaksyo sila. God bless you all. Na flowin bella sila lipan. Kulo naman lap kita mulai cibiak nge. Order jalan mit kusai pam. Jadi aketeya jalan nga structure ya ki. El taga shibba na som tak ya fosi kortni ke singal tolu. Orekma kan mai tak yang na sheling nge. Tana pang luti mai na kadin askya. Nga shibba na akalim ye. Yok shupayen akola mga lutu chel kya nge. El na matana ni tako. Alien ngalut na pa yok chilila. Kaya ouiyen singa. Dali flow lan luti sila lingin na. Pangamay na kadin ro. Source lan kashin moul si may na kadin askengin na mit kusay. Patago ke ling. Papal mata. Papal mata si mal sigay ka. If ingat continue na rin makin masing eh. Ma payapal. Fatyak long lo fashingal yak kalamya. Ngay riti. Fatyak long lo fashingal yak kalamya. Akadena met fin isla Kahs liki kashin puk in palyasenye kadele fa isla usula liki shaklan moul liki shidimatal shashimla in puk senye pange papal matal ariti ke eitak la usu now warning mataga consequences magataga like in Mashlon after 1919 na get 2002 pakati shikyakin lang. It's a fair warning. Warning mind taga in flohin kat na ke ouiyen si magat sumliki akwakman kat. Te makate si bawit makin. When kadesla na vin kadesla tena mamoul siya. Curse siya pagkatash kenyan ang. Na vin kumsangin na aksuwosye, sit down. Get out the way. Pangay urgency, sense of urgency siya makatash kenyan ang. May dan kalim ka na, may shoes na kang anlan ka. Kadinakol na. If in kumsang aksuwosye masing get out the way. May kekta taga ke kaslan kat, moul kaslan kat. So ang falok na nagkikaslan kat, papapan mata siya. Ni mechi beriti mataga ke, papal si makatita may tekla ma, seksi na klu ke temple. It's a fair warning. May kumaksik kyantin niya. Ilata ko, kadina nakul na. May tan na kayo wa masik na siya ingay na may kusay, mga ke translation siya nga. Wangan may si bataga aksuwosye ka si bakalamya, kinay na aksuwosye klingin. Project sa siya nanta kayingin na. Revival siya nanta kayingin na. In akas makin, in flokin kat na kamapayalan katingin. Na masih may na kadina ingin na pa isus na kang ngan katsing.
at kalim ke la wang matafung leke kas moul lan God. Kumina kon tala me kan men shusta ke ngon man katching. Ngon bay dak ke mang. Section atlu soul. Wana nga kalim ya spirit bay na ni shusla. Man kauli ke Garden of Eden. Rela transition chengan. Kes ben back on the yoklan God. Full loud ya klalal fung. Pang mas may nan breaking in na. Na kung may fata ko iket la section siya kluma itek la lagi papal nata so. In iket na siyong ka din ito. Showbread siya table of showbread. Candlestick it ko siya. We altar of incense siya iket na siyong la mekal na. Foreshadowing of one na machijel daga luti gel moul or ministry lala. El sokak som mana kayo ma itak na siya ngan madal pa usya na siya kom. Payapal na kayo utak ka ngan God. Temay. Tiya kulun na may. Ako klan God magayin. Ragat kulo kaksakin God. Kaya wala na makatagayin si bakas makinigat kepel siya la kaslan God moul. Pakatin na kepel siya. Aksuwosye ka. Aketeya ka kasi. With that said, ngaw siya latigin. Ngaw siya tamal treskal lang taga. Katagay na akilin mwet ngay. Rala pro in fashilit nagat sumna kaya unin kali. Tamlay naman na siya ulikot. Man, awikat lagi pangaksyaftalas na suwosma is spella ingain aketeya siya edification siya ingain sa project may fakla yok siya na siya kayo kat sa sakin lumalap ki aslawos ayebe yok ingain sa project may faklawos nga tamdan nuwarma na amen lumalap somebody receive na siyong down liliban ki fakak wawalom lumalap kanakilan pe machiwiyas ke aw kaksigin gat ke tamdan ros diwa kaksigin gat pe bangay kom kusa online ministry pana ko stip silang kataga saman nama tiye ashirun met kollasha ingainda ka akademi ouiyen name kate wibe na patachang na ke case in point let me show you this tariye pangepapal sima orekma color si kenga shukle brown elshalakin pe na masi pe nange replika si na since simit ma da kaluman pa na human pa may difference and malungan na if we got the academy of changes nga na sinmet na gawa nito ke case in point compare masingin ke masukla singin na ke ma tral si penama replicated ke nga convention me ke rom single dolu for single dolu dalrek man gas singin ke masal singin or gas na kapatol si ane ke rom single dolu na ke reklama shukla singin delikal la flok na ke masima an ke pabal nata singin warang runguluk. The point sing I get derive at if ka mga ikulyak le ade dikiya ke disclaimer ke ka acknowledgement na ke inan ke pabal nata siya ay penan ke mga ikulyak le ke sites tunigal mi kostong dolo matamlili panel da ka kadil kes na silin gat point out ni nangafak sil tamlili pa kumne ngala hakin na pa ke oye si katash kenge missionary nga sa payakle main insum na ko siya inusta gospel siya amat ko siya spell amat nga ni Samu asum na today we how is that connection kaya oye siya ewa kat som folokle pa na run parenting church ma usta mga kadin mo aski ang siya hindi na kadin som na kaya ang siya na pa or
mga sikya katliya ko kadinan sham kun kadinan flok la prana sin kadin ikal katikan continue to act like wona mayen fa ko makatli skinan ko mayat ta masikyak na sishmsing nga fak la kasing yang ngaul shikli yang ngaul cancer missing yang ngaul shikli yang ngaul missing färngelik där förståndelik natashmi atalik natashmi missing Efinne kalwin kami madalaske wangen akola lash na ki sauken artificial intelligence ma etaka esla me attention lalos missing na ki TikTok ka social media. Akal ne bakat na bakom tatlik natasha. Kat pangon ko talalong siya talik natasha kat mulla funsang nataldal. Mun kat siya nga talin battery kat ki time lasha. Katinan flok na rin siya ulasha liyang dalik natasha. Pangat precious commodity si manyam da kum mga kumngat lalikiya. Siya ulasha. Liyang. Betigat sumaga church. Matawag at Jerusalem. Ako lang malap ki katkanta ka ki pwes ka nakilin may tagalusan. Sa pangan mga fakki na ki lengsing. Kati kaya polisyen. Kati ramanan tramanyak ma okay nga takol church siya pangan mga torela. Sumlila mga torela nga follow ki kaslan kata. Man moul met panin beos nga. Para alle forsers na siya musingi. Kadin niklek ye calling sina siya nga. Kadin som färre kaslan kata. Kachilela kadin som naki politics musingi likina kaslan gat. Efo etakilin ya katleo. Efo salary kya bang. Emulan mwet. Why win the world and lose your soul? Siya or mama ina na aksuwosye lang eh. Ito may nga nekun chairman ng church eh. Matatulukan mo itayin kanta kay tawil eh. Isla inalilan lagi masing eh. Isla walal lagi masing eh. Piyamat mawi ko lalula siya kati kasla. Kat complain gal Trump, mamat mawalang isang tot, amit kya lulas ka isang tot penaksiyosye lamay ng rekleo. Nakay si Roma bakatas kem singing eh. But Roma ki siye, savior at the kamulal talalagi mange. Malan ka talakam lang siya ka siya nga, elesyulela, met lalintuya aksuwosye. Isam kin masing eh. Nga kuminti, bank on our laurels. Nga pastor si, nga tikin si, nga minister si, nga tila som syukanum kun kaslan kat. Nga file kin masing, nga patuyak na pasala nakatash si kibella ka. Molala si pakatash kem singing. Katshida la orekma singing the last 40 years, taka ni misinging. Patawak na top fanin itin. Nga fin si fin church finan ko siya chairman, fin machesro nag-politics nga ay, lukon niya masin. Falok lang nag-calling si Mak masyayak lakum na keng. Kat wiwi siya umisingi, katayin siya umisingi, wiwi kawak, ara ko flawek lang mga wu. Kata si Pepalon, system si weba tas keng eh. Wanang ko sa online ministry da ka kain usi kyalam si masom na ko sa inge oko klala na wash vinan ko sa mising nga finefakle molson sili langi na ke lala si wengi kata si wosye intranet tule ko faken si kanang ngeteng liya kuya met ka dila mo like market sili langi Kikat walk out ligi sidel si tewan siya katena wangen kansi makat flokle aksuwosye lan mashlosh na sin metan church ke ensayangi where is the leadership
Narakat na fragmented na nem singe. Mukui ke talaklak na ke calling sina shishnge. Mun kat siya na kat wiwi mwet. Shek na ke hangun ka sin siyas. Kat na ke compete. Masimatas keng you need constride art. I need constride art. Sin siya masal-sala. Nara mayat ang ito ka na siya misinge. Agat kasin siya kun. Kaya po ka nga tigin siya talik sintik niyang. Ifo ka nga pasta siya talik sintik niyang. Tamat siya bolas nga Bike lanes om na yurin ka at an kasas kuluk. An kayok. Ifo. May katsita la orekma silang gat ni. Katinin na kan long malutu chimsing flok na kiyastan gat. Lo malap ka artlosan nga nakalen kom tamdal si wers nga tagabel na kayo wa. Tamdal kinye Charlie. Nakalen kom anchil ba na orala akalak na siyum. Tamdal Nebelishe, Amlisho William, Aml Lambert Jackson, Aml Iron Balik, Tamdal Iron Balik, Lomalap Kastuman Nagalin Tagaluman, Belpas, Aml Lambert Jackson, Rodriguez Sullivan, Amen, Tamdal Suwan Wakuk, Nemarstella from Kona, Shir Shru Ya Likeksha, Lomalap Kaspeloman, the duo. Les Magena, Pine Gombe, Pamela Stinson Wakuk, Aglen Gombe, Tamdal Froline Gavesh, I bet Tamdal Bit O.C. Thompson, Digin McGill from Centex, Pamela Lambert, Digin Bolin from Lanai, and Digin Shrew George Philip from Centex. Naglen Gombe kita kaluman, Digin McKinston, ita, Abisande, Kulokom, launching Crown Line Ministry, Tamdal Rip Rob, or Bob Finbay kumbang, siya kaya ngayon tamdal lipan. Or babang. Well, lanay, Wala. lomalap ki, ngama pangay met ma, katkain, may mga kilinta ka lao, Ako mkoy kat ki proy fa nga sis kun ngayon sa aksefye naknas plesigadik pwede ki fa liga pela ang jut na siyo ki kaliye pe calling current call lamala Right? Kat kulo malap ke Artland met na gawa nga wala na tikin treskalin alye true kaksigin gat ke pelsing. Alla yo na pwaye me Folok na siya siya pa na rin ngin. Na nakadin siya laingin. Nakemars. Na ifingum taga wikod, fakeng pe. Fakek masin. Fakek kadin taga folok na ke akuklan kat na ke kaslan kat magayin. Project maurik ke 92 na ke 2002 Ngari na ngan na ke art la kaningin. Par kan ta ke force nim jengi. Mwet nga mata ke kalan sap jengi. Ten na usia mas tafung lengain atresia ki immediately. Nagati konsekuensi kan musla pa nam ta ke. Kung COVID-19 2020 asa pala pa ang mit kum dal na sang mit ko sangain is faction jing asum sang na jin olan me help el sum sang na jin director kal tawni ma jin nga fact mit nga siyang in te peya eventual days COVID shot sing Ako na yung amising ito, kaya may mawangin na yung masun 2020 na kaya 2025, matagal kaya pwaye sinjeng. Let's take for real. Makisiyangin. Inme,
Eventually de is shot singen na de paycheck la de like de fash. Makisyangen. Masyangen para kat unta na wukla de saman mange. Kat kyalan ke mange. Akat syangen inta kan na ke. Fakyak ngol siya fosal ko rakal matsyangen tota ite winan kasaw. Matlalal fungiya. Katikang mi siya. Finne tal di keskiya mano sila lipan makatil siya nga. Tal di ka nesla spiritual malangkat pa spirit siya. Isus na tayo silya kikangan man God. That's where you need to be at. Ingen na. Na isus na for now that isus na kangan man God will get you there. Na amta ka move na kya section siya na pray. Pape, pangan pel siya maikek na kung taga. Ikek na siyong kasin mo ing. Men panga wala lalangkat. Lawi ko. Kas langkat. Pai. To masim may nakadinas mag nakingin lang pa. Isus na kaya man kat. Then everything will flow this way. Na mga itak lang ngon nga itinakalam ya mga. Met ngam ta nakalansak. Mawuna. May siya tayo kaya. If umat nga kalain sa ti, kes na masingin aksuwosye kladar. Nga siya pa nakalim yan, 1992 to 2002. Naliya 2003, nagit 2025. 22 years. Kumliye, talik fos, wangin nila. Wangin kalim. Tak prince nga na luti. Aragat kang naman na kadakang na ke temple siyang. Pang refers siya man ng orekma na. Pang orekma kun papan mata nata siya. From now on, ne ke na project siya da orekla. Kadim ta ke inche wubu. Pang temporary fixing na. She'd been a kalimye. If in wangan papan mata na tum kusaya, wangan or makan English, compare pricing card, then tabok lang na kikas kusaya. Pangay urgency siya ng masing nga. Kung tigan siya ba float na kaya masing nga. Tiyan na ko. Na if in kung siyang in fact masing nga, you better step down again. Men moul lan mwet pakatram kanya. Mana pwaye sila kalam kaya ma. Pwaye pol nakaiwaw ta kakangan man God. Compare 1990 na get 2002. Pwede man mwet. Kada some proy nam nas wicked. Kada proy la fashion ginoy lang sila God. Kapag week o spend na kaya week sa siya may tagang eh. Tangin na kaksak larsin taga inakyas makinyagat kaya mugugoy mo in moul life ng life machine niya. It's been crippled since 1992 na kaya 2022 na kaya 2023 na kaya 2025. When may pauso. Tingan man ka. Narawan mat ka na aketeya may issues na kang online kat, may alo na kang online kat, may kalme, may modin ngon sing for the many years. Namna sikat bro. Papa kadal de true ikak sakin ko. Kahs wala na kahs moul lumatagan si ba kahs makanya kat kin float na rumingin na mitigipat. Na mana sibakas makinyagat la cheese and moul yakilanak tolu. Kanaos lang man nakewa. Kuluk, makuluk man fella. Misha si ma kalamike Genesis sapta tolu. Fall of humanity. Cheese sila kalamye. Na sila Nicodemus. Na nika siya sibay susta ka nganan kat. Elte kain ilya nagatoksa. Wana kumakalamige kasmol lom. Siyeta nila da kaslom.
Tawangan ngon nominal. Ngon no manasin genuine believers na kayo when ako makalamikason sa tatolo for singalon kos. Kadas ka may unse. Katang yakladar. Kung kaya nakadindaga faithfully in obedience na kaya kasmol no. Fashion klar siya inanin pomin pel na kayo. Ragat pang na siyong misle lang kalang pakatan yoklom. We siya silan ngon matalin wikat. Fashion inoy lang silom kadin follow. Akola. Inchi belong. Kababa kaya fe siyong malalap. Tagadin susta gangon kapelsing. Ay small mapatpat. Metiki follow. Flock one lamb Lord Jesus Christ. At proy gainel, kaksakin kong. Amen. Lord again.
lana sripa, dewa nama ini satu lana sripa.